Razgovaramo sa trenerom Marinkovićem, trenerom košarkaškog kluba Morava Meta iz Vladića Vukana. Sezona je završena, pa me zanima šta trener misli o ovoj sezoni, da li su sigurni generalno i pre početka sezone znali smo da sigurno kao diletanti u ovoj ligi neće nam biti lako da nametnemo ono što smo stavili kao cilj, a to je opstanak u ligi. Međutim, tako je samo bitala, zato što mi smo ekipa bili sve bolji i na kraju se predstavilo da i pored svih problema koji smo imali tokom sezone, ipak smo ne samo stavili cilj, nego uspjeli da i prevaziđemo na te ciljeve koje su stavili na sezona, to su bili opstanak u ligi i stabilizacija kluba na ovom nivou i zauzeli onako jedno, po meni, vrlo dobro peto mesto na kraju sezone, odmah iza ekipa koje su po meni pokazali najviše u ovom delu sezone, a to su ekipa Meridijane, ekipa Crnokosovskog Sjerića i ekipa Natarskog Sjerića. Malo je stavilo je par pobjeda za plasman u prvu ligu ove sezone. Šta misliš, šta je fali Moravi da napravi još jedan korak napred? Pa dobro, generalno ciljevi koji su postavili ekipe Meridijani i Kosjerića su bili da pre sezone, odnosno postavljeni oko sezone su bili uloženi. Jer sam upravljan naš je bio opet. Kazala se šanse sezone da možda durimo to drugo mesto, jer im je Meridijana bila nešto problema, da durimo to drugo mesto i da pokušamo da uđemo u borbu za drugo mesto. Mi smo u nekih 4-5 kola pre kraja čak i bili u situaciji da borimo dalje za to drugo mesto, međutim porazom od Kosjerića, u Kosjeriću izgubili smo sve šanse, a mislim da je ključ bila utakmica u Kanu, da smo izgubili od njih ovde i da smo sada možda već ispustili tu šansu za neki ozbiljni, da kažem, ozbiljni plasman, a to znači da budemo prvi ili drugi. Međutim, sigurno da je ova ekipa pokazala da ima karakter i da i u situacijama kada smo bili u nekom lošem, da kažem, periodu uspeli smo da se izvučemo iz krize, da opet nametimo neki svoj ritam igre i da opet napravimo put koji nas je dođe, kažem, do vrata. Dobro, realno, sve najbolje ekipe iz Liderske prošle dalje, po kvalitetu. Sada me zanima, koji bi utakmicu izdvojio kao najbolju utakmicu sezona? Po meni sigurno da je to utakmica sa Natarskog Sjerića ovde u Vladićem Vukanu, gdje smo mogli možda da dobijemo ekipu Natarskog i sa nekom Natarskog. Međutim, uvijek smo strane stavili na 4 minuta do kraja, možda da smo malo pali u nekih 4-5 minuta sa ekipa koji su iskoristili manje 26, ali mislim da je to jedna od boljih, ako ne najbolja utakmica, jer smo tu posle 3 vezana poraza i posle raznih priča po gradu, kako se ovo radi, ono radi, ekipa momci su pokazali svoj neki karakter, svoju neku privrženost klubu, odnosno pokazali su da žive, da su pored ovaj klub i pobedili favorizovnog protivnika, ekipu koja je objektivno jača od nas i koja je ove godine prošle listo iz prve lige koja je imala da se vraćali na prvu ligu. Mislim da smo na toj utakmici postigli možda svoj maksimum u ovom trenutku i pokazali da i sa najboljim ekipom iz prve lige može pravo da. A koja je bila najbolja utakmica na gostovanju? Pa mislim da je to bila možda utakmica Zemuna. Protiv Mladovskog Zemuna, jer pored toga što ljudi u Kanu misle da je ekipa Zemuna amaterska ekipa koja ne zaslužila takmičenja, ona je završila na 6. mestu. I takvu ekipu dobiti tamo sigurno nije lako i od 12 tona razlike bez Nemanje Stanka u tom trenutku koji je sada bio sastavni deo ekipe, a onda je na to pustio cijela etapa. Zato smo morali bez njega da igramo tamo i sigurno smo to nadomestili godom igru nekih drugih igrača koji su u tom trenutku igrali i
što su ekipe Zemuna u toj sali Simki nadali su mnogo zbiljnih i Kruševac i Crnog Kosta i Aleksinac. Mi smo uspio tu ekipu dobijemo i to na takvom terenu u krajnjoj sredini, gdje smo u krajnjoj sredinu dobili neke predstavljati. Što se tiče učinku igrača sezone, obeležio Perica, Vucic. Pa ne sumnjivo, to govori i krajnja statistika. Ja mislim da je on iz lige i da u svim nekim parametrima je bio najbolji igrač lige, nosio naše igre. Međutim, sigurno da on to ne bi mogao da iznese da ostali igrači, znači pre svega tu mislim na Nenada Stojanovića, Gagu Pavlovića, Milenkovića, nisu imali svoje ujede u timu, a onda i svi ostali. Što se tiče Nemanje iz Leskovca koji je bio jedan najboljih igrača do bolesti, da pomenem i njega. Nemanja Stanković stvarno jedan izuzetno dobar momak koji se odmah uklopio u igru našu, jer to i njemu po svim tim nekim njegovim fizičkim predispozicijama odgovara. Naša brža igra u napadu sa dosta agresivnom odbranom, igrač koji je došao iz Konstantina, iz ekipe koja je ušao u prvu ligu za igra Super ligu, sigurno igrač sa veoma dobrim radnim navikama, sa veoma dobrim ponašanjem na treningu utakmici i na kraju igrač koji je stvarno bio u tom trenutku možda iz Perice Mitića i najbolji igrač naš, što govori da je i taj tata je najbolji strelac. Do te utakmice idemo na najbolji strelac. Sigurno da nam je stavio mnogo i mi smo u prvom momentu našli takvu zamenu za njega, tako tek na kraju polučeno dosta daća trening. Ljudi su srđeni drugi, tako da smo stvarno imali veliki problem u tom prvom delu, što pored toga ostali smo na tom četvrtom mjestu, na kraju celog dela, a na kraju i na deobi četvrtog mjesta na kraju znamo. Što se tiče napretka igrača ove sezone i uslova za trening? Napredak igrača je evidentan, počeo po meni Nenada Stojanovića, to najveći tvrdenje ove sezone ekipe Morave, onda sigurno i ostali igrači su kako je opisao sezona i oni bili sve bolji i imali sve zakaženju u ulogu, jer da posjetimo to su igrači koji su mene financijske rješenja igrali u prošle godine. To je Hrvatska Srbija tako što je to prvo mesto. Sigurno da igrati na nekom nekom nivou i biti u prvih 5, sigurno da je to zasluga pre svega i svih igrača koji su kažem opet imali izuzetan napredak uslovi treniranja, šta da kažem, terminom svakodnevno sigurno da nije dovoljan za jednu ekipu koja ima ozbiljna misija u državi. Sigurno da ekipa mora da radi 2 puta dnevno i pod uslovom da svi igrači budu na otkupu, ali to je sad već stvar koja se stvar koja zavisi od uslova i od finansijskih i od ovih organizacija. Tako da u ovom trenutku mi smo imali tajničku mogućnost treniramo 2 puta dnevno 14 sati po dnevno, kao što vidite sala gdje mi treniramo termin u kojem mi treniramo stalno je ispunjena i radi nekim drugim sportistima koji na neki način mogu, kome to kažem, ometaju na neki način na rad, na treningu, ali sve je tu je. Sa tim smo morali da se borimo cijele sezone i na kraju tako smo i radili. Što se tiče sljedeće sezone, planovi za sljedeće sezone? Planovi za sljedeće sezone, sezona samo što je završena, međutim ozbiljne ekipe rade po principu da ovaj prelazni period koriste da sigurno oforme ekipu i da polako spremaju ekipu za narednu godinu. Ja još uvijek naravno da imam neku koje plane za tek za narednu godinu, ali još uvijek imam i kontakte upravo oko svih nekih stvari koje treba da se regulišu za sljedeću sezonu ili da kažem formiranje te ekipe sljedeću sezonu i vidjet ćemo nadam se da će u narednom periodu biti to već urađeno. Hvala Vlado, čestitke na uspješnosti.